sange agak-agak di perkara dunia yang halal dihisab, yang haram diasab. Jadi gagal lepok nah kecuali agak-agak ibalancai okona puriu pungala ta'ala itu bebas hisab. Ya sumbangin aku masigi sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir ya pungala ta'ala natarui anya menyemenna rupa tawe okoi lalena akamalakang agama suku Yai komelo ki menyama monrilino salama akhirat akamalakang agama Dena magaga sogi tawe asalam magamamui pasti menyamang. Taumatandre pangkana namagama menyametto ya Nabi Sulaiman alaihissalam taniabat tahu na parintah amo jingin na parintah to amo angingin na suroto ya kalau macam-macam patroli tani auto nola angin nola lutu sitinro manu-manu angka petani cabuk mite nakada subhanallah neng kalingan Nabi Sulaiman atarun no agata sangon naro nakade cak bolak da keakuasan pungala tanah kulena telutu pada manu-manu angin pelutu ki maka dia Nabi Sulaiman bacamu nak subhanallah lebih matanri pi angkena asri monri na kerajaan Nabi Sulaiman yero istana Nabi Sulaiman lebih sidihet tolon ulawak karikil lebih matanri angkena asri monri bacamu tu subhanallah na istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Taubatan repangka na tapi na sabak magamay de na macingkang de na sombong bahkan mapakatuna alih lebih matanre pinilai na amalakmu tu baca subhanallah niyah kerajaan Nabi Sulaiman. Tausogi magama menyemeto Abdurrahman bin Auf sogi lada sisat dangkang masak bunyaran teke sarona tapi nasabak magama menyama papinadina cuma watun nang kamalaikat Jibril no podangi Nabi ta maka da imonri-monri matu tama suruga cek de Abdurrahman bin Auf yolo ya Abu Darda tama kedua sahabat iya Abdurrahman bin Auf si bawa Abu Darda deni sepasilengannya maka da kega yolo tama suruga benerita ya pak pada malana cuma bedana Abdurrahman bin Auf tau sogi lada Abu Darda tau kasih lada maka mereka Jibril imonri tama suruga Abdurrahman bin Auf yoloi Abu Darda neng kalingai Abdurrahman bin Auf natanya bita surah Allah Ta'ala aga pas sabarang na cauka Abu Darda yoli tama suruga naya maka dia nabita iruiko
tama ko suruga tapi marimun-rimunri ko pak megalada gagamu iparessa mana ngijolo agagamu pura mana pi paressa napa ko tama suruga tama mo ko suruga cuma iparessa mana ngijolo na megalada apo ya rompe terlambat ko tama ya apo budarda degagam mangkaiwi degagi paressa ita bukana suruga libo bawat tama maka dia Abdurrahman bin Auf nah halala menemuji agak kurui dia gaga anu makalalai masaria lawalaru maka dia nabita naiana tu nai paressa ko anu halala ya ko manasan anu dia na halala dia na ni paressa ijapu ke bawah man jadi itu pelesangnya agak-agak di perkara dunia yang halal dihisab yang haram diasab jadi gagal lepok nah kecuali agak-agak ibalancai okona puriu pungala ta'ala itu bebas hisab ya sumbangin oko masigi ipake mungkosoki agamae nah itu bebas hisab jika karena ko agama lo yang kosoki dena perlu lay reking agak-agak ya berek bami Nabi tanasur si diutusan lo milau dui oko panguluta Usman lo ko milau dui melo yang kosoki agama lo nir utusan ngiro di panalatu bolana nah sadingi panguluta Usman manena nak aja mulam palamperi lah dari subuh pak jenengan minggal ada minyak capu neng kalingir utusannya aku kepala parincina Usman anak naro lagi nananaki apalagi kui di lomilau di dekat tumpuna lisui napodangi nabita degarapang liwak perincin ya sangip Usman anak na lagi na rekengan na perincian nah kada nabita latu mogo je nah kada depo latu ko jolo podangi mah kada meloi balancai ya gamai jadi wani pemanan rewasi mataru ni makatok-katok tanga masuk panguluta Usman Assalamualaikum waalaikumsalam yolo memang ni makutana panguluta Usman aga jero takatai talomai persoalan lino gamelo tabahas atau persoalan agama atau persoalan negara maka diutusannya mah kita takutanani nah kada iya ko persoalan lino meta bicara ipat dia ngilampue magi minyak na pake ini ko persoalan agama meta bicara iparilai apa dia nama gaga mah koja-koja itu ko persoalan agama tetapi na ko persoalan dunia hati-hati menggunakan harta apa iri ke mana tuh pertanggungjawab kemana asal mundur ko persoalan lun jadi ko persoalan lino meta bicara ipat dia ngilampu itu mak bicara petang nah kada nabi taji suruh kak lomai wah itu ko nabi tasuruh ko menesa persoalan agama tuh nah parilai pak jangan agar suruh ke nabi tanah karena suruh kak malah milau dui melo yung kosuki agamae dena bicara panguluta Usman natama kamarae malah dui sisipu bawangi nabi maka dia itu sangi waniriolo paji uang kecece
Demi utama Pak Ustaz di koliwa rekimu. Maka de iya tuan niriolo perkara lino na bicara anakku. Dia makan akak padodongi Pak jangan ku persoal lino Pak pertanggung jawab ke rumah tu. Amoy dio na anakku ya lo jaga itu. Ya kok dio kona aja mau limpo bawang. Sinin nawa tak besi dia nakan lewat akalimu mu pertanggung jawab kama tu aslimudrin na pungala ta'ala. Kado-kado utusannya. Oh, makoro pale. Nah, jadi wale ko sisipu siagi sa makada utusan siagi sa nasipu na kada. Dewi sangi kada siagi sa pokok na sisipu. Onregan na duwi na pangluta usma mabila sipu mi. Ala di sisipu. Magi paling ta perincila dari nakada perkara dunia. Ya kok perkara akhirat dena perlu ireking. Apa sini nanti balance aku di jalan Allah na puri pungan ta'ala tu itu bebas hisab iya tona tu manasayap punai matu asri mundri. Itu agak-agak pakai kolino ewe. De tu denya de ipertanggung jawab kematu asri mundri dan kana makada guruta. Ya ko tallu manu itembak ici dinakanai siaga pimonro oh madu padu papap di bali nanti makana dua pipa nakanai cindi yang kata telur ratu sabudui ipatame masigi ya sumbangan si ratu sebu siaga monro kata makara 200 monro kata makara si ratu iya komak dekelino itawe talu manu itembak ici di monro dua pak dekelino ye talu ratu sabudui ya sumbang si ratu monropi 200 pak dekelino ye tapi ko pak dekeng akhirat telu manu itembak ici dinakena lutu idua iya ici de monro telu ratu sebu ya sumbang si ratu sebu iya mi monro si ratu ya sebu iya 200 sebu lutu matu nala pak balu balik. Jadi balance di jalan Allah dan puriuk pengulatan iya tu apuna-punata tu. Jadi kopak bere sumbang aja nih reki-reki ya bere bani makoro nasangero penguluta Utsman bin Affan jika karena dia bilang itu pak mana satu ya punai ya ala sisipu bawang nabi ta sisipu kado-kadoi utusan nika oh makoro pale agama iya Mario akalan na pangluta Utsman apa nasaba amalak na pangluta Utsman na pahang agama ye utusannya onrorio na tama si kamara na mala dui sisipu na kada alatoni ko hadiamu jadi makanya tu paling yung kusugi tau melo macam tau melo maca tau matuntuk pak disengeng tau melo matuntuk pak disenget tu makanya tu yung kusugi melo mak guru mak pondok mak kapala makanya yung kusugi tu mutani anak na bali bolata kuang ka mak kapala we makanya yung kusugi tu sini no masalah lebih kadere jadi oke apa hang agama nonri pungalata taruhnya mana rupa tahu. Bahkan amu tahu sogi ko mapahamui oko amu tahu padi ko mapahamui oko agama manyamat to. Abu Darda onar to padi tapi yoli tama suruga apa magai mapahang agama.
Ya oleh tamas suruga. Ya roh Abu Darda. Matolak dan umuruk na 70 ni tahun. Loi tanah zaitun. Ni rasanya zaitun siratu 4 tahun apa mak buah. Lalu arung ni. Maingat mau itu Abu Darda. Magi puang. Umurukmu 70 ni tahun. Tanah zaitun. Dia na mudupai musojo. Maka dia Abu Darda upahas sapung. Tapi iru ya makareso. Tania aselek bawal lautajeng. Yang pai makareso ka pak parentana pungala ta'ala makareso. Pak kode tu makareso kolino. Tau kutuki asana. Cuma dua ya karesoi. Persoalan lino sebab akhirat. Dua ya karesoi. Nah iro ya makareso mak darat saitun. Tanya perkara dunia tapi perkara akhir apa magi ni aku tanya untuk adekku tapi agak paling untuk generasiku matu man reka zaitun mako kue de nang kau tanah zaitun nenekku miriolo tanang jadi sini na zaituan rewe angka manang apalana iro pure tanang iriolo melotona makaro iya tanah kak zaitun berat sini naman rei matu ye makia pala manang amalakku manang jadi untuk generasiku matu mundri we cap bu arungi betul ngana we angkamu popalik tau pak di pak darat maka kanja tekana onroriona arungi nobi bendaharana alengi duye Abu Darda sisio maka jalan dek bantu petani makui. Alengi sisio. Nah, alani sisio duina. Nah, kedai itu geri puku makanja ITKE. Makanja ini ya. Nah, pana tu kapang kapak darat silalona na tanang. Mak buah ni sisio. Weh, cabo serungin akar weh. Maraja syukur lah dato Abu Darda. Cek. Bendara alesi sisio. Ya lesi sisio. Maka dia Abu Darda itegere kumakanje TKE puni. Silalona mak buah sisio, mak buah si. Kedua ni mak buah silalona, dua sio ni buana. Dia pernah mulai tanang. Milu si maka darung ni. Maka dia bendara dia pelik nang karapa pun. Betul kau munro capui matu sio ewe. Itu pedih tapi makanya tekana. Ipurio kolino. Tanya apa ya tanangan na rumah buah tanya apa? Napa ya dia? Napa riona arungi tanya apa riona pungalatala nar. Riona pungalatala pa loko riona arungi nawering dua sio. Jadi tau make pangka, tau sogi, tau pedi ko magama mui, oku timon royale nyamang pungal aku pungal ta'ala. Mako kue mega tau pusa sapa nyamang. Sapa nyamang oku agagai waram parangi. Merumu ni lalai dena na sompai puangala ta'ala. Tania nyaman na runtuk tapi susah. Kedua tau siang ngotuang mengotolampe si di tau sogi si di tau pedi. Mengotolampe talunga so talumpan ni mengoto. Maka dia tau sogi saudara. Angka ciciku ya kui balu cicingnya 10 juta lina. Taupat dikasih irampia 10 juta. Menre pikirina. Gaparo 10 juta ko yalengi nyoknya. Mbo ya kumatinro kumatu lau barang lau wale matu lau winau itu cicingmu napakano lau balu menyaman nyawaku.
Sisa nama tinro to sugi na paresen kanton na melo na sapa iro cicing iro. Masapa letuk subuh dega na runtu. Dega na runtu. Tarimpa siangnya. Makalah si to sugi ang kamu pa fotoku si 100 juta lindanya kui balu. Oh, pele menre 4 juta, pai si 100 juta. Matupi. Lo paressa si. Matindo to sugi paressa si. Lattu subuh ina degaga na runtu. Nyaman na saparo makada manyamak kui runtu iro gagana ro. Dua ngaso dua penini deh na matin rumah tanah. Apa tu liro pikir-pikir. Si sana tarimpa siang ang kamu paranteku si ratu ay mak datu singangan lin na si hagannya sa singangan ro iya ko matinro matu paresamanan no di matinro to sugi na paresamana kanton na paresa tasana na paresa ariwina na paresa kenro na taro ito sugi gagana na talumpan ni nak makdo jasapa na desisa uli runtui gangka na makomoro na masapa moto to sugi nakada aga mu presa aga mu sapa nakada de tak kaboro maka de to sugi de mu tak kaboro ang kamu sapa okoya aga mu sapa nakada taruh pele upawa pak de to runtui aga mu sapa nakada iro cicimu 10 juta fotomu si 100 juta, rantemu singanga. Kenro mu taro na de sisa uli runtu talumpan ni nak makdo jasapa na de uli runtu kenro mu taro. Maka de itu sogi kenro je musapa nak kada uparesa kantum mu de gagai, uparesa tasak mu de gagai. Ukapes ariwi mu de gagai. Kenro mu taro, maka de itu sogi wah lemme matiun ritarui lengi mon risapai di mulai runtu apa lengi mon risapa lengi mon ritarui maka dari tempat dia kinru tataro nak kada oko kantomu parese kanton yang kanton ini bama ya nukut ya silada sapa makuanya teh sapanya mamakokoe sapa ketenangan jiwa. Maka dia Allah Ta'ala ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Okoi ari ngerangi Allah Ta'ala nama tenang ngatie. Meki matenang ngatita pamega-megai sikirita asikiri-sikiri ki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi patenangi hati. Matenang hati nareko mega ki masekir. Pogawi aga na surap pun Allah Ta'ala itu adalah majelis zikir. Tudah ki mak bicara agama maku itu majelis zikir. Matenang hatiku angka ke dalam majelis zikir. Makanya aja tahiran nareko pengajian ni tahu mak pidato tenang kamatinro berhasil itu ya mak pidato tenang kamatinro berhasil itu si kita matenang hatina matenang jiwana apa angkat tahu manre Pak Buratinro dia lema tinro ko Amerika dikabarkan kata talungas soni talumpan ide nu lema tinro ganna Pak Buratinro nandre dele matinro onro ganna masalahna onro ganna masalahna isana joka naruntu jamaah mak baca bu pengajian uko yawana tu aju Pak Korom dia riolo Amerika dia paga de balalamu pamasigi jadi ukumi rombongan dakwah lokor ukumi yawana tu aju baca taklim buka ibu na baca
Angkai ro mirikete denamelo matin ro matanna mengkaling. Makumo nengkaling-kaling matin ro ko benram. Matin ro mengkaling iro rombongan iro pengajian. Matin ro. Dai runtui. Manca jadi pakan jaki tinro nalayakai. Allah. Siaso mujuru matin ro materu. Sisa na moto. Aga sene na kaliya sa salangnya. Mana menyamang lado seding telumpan ni nak mandre Pak Bura dulu 5 tinro. Magi weng kalinga iye. Wah iya nih asal majelis sikir. Majelis on ratu datu untuk rampe-rampe. Bicara-bicara agama na pun Allah Ta'ala. Gangkan atas di namanya amang. Ya nasak ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Oku ari ngarang ri pun Allah Ta'ala. Nama tenang hati. Sini no masalah melebih engkar. Jadi ko meloki matenang hati ta meloki ipanyamayo ko pun Allah Ta'ala. Pahangi agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kadi Nabi ta nigi ye loram madecing ko pun Allah Ta'ala yufaqihu fid din, iweringi kepahaman agama. Nah, itu kata kuncinya. Maka komiki manyamang meloki matanang kita akamalakangi agama. Nah, yan itu dah kada pun Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Nigi turusi pun Allah Ta'ala nan niya surona. Yaitu tahu pakala lupui. Turusi pun Allah Ta'ala. Betul na ipagawi agana surat pun Allah Ta'ala. Iturusi surona. Nabi tato nasari pamasin iturusi. Pekobat iturusi. Maga parentana pun Allah Ta'ala. Maga batena Nabi tapogoy pasurana pun Allah Ta'ala. Maka iya na iturusi. Sampajange pasuron na pun Allah Ta'ala. Maga batena Nabi tapogo isampajange. Ya ko sampaja perlu mak birejama inabita. Jadi itu ko tolo mak birejama parenta pun akacuran Nabi. Yang pa itu koyo bite mas sampajang. Hayya 'alal falah. Lauki maihe to pakala. Ya kau angkat ning kalingan ni bangi hayal falah demo panalao. Napakalangi alena. Hayal al falah lauki mai itu pakala he. Magi to pakala apa pun Allah Ta'ala pa makada iya ko iturusi pun Allah Ta'ala si bawa surona. Sampaja ki na si bebere jama iya tu fakada fansa fausan azima. Tau pakala poi. Jadi lauki mai itu pakala he. Lauki memang sempajan di sebelah berjama termasuk pun Allah Ta'ala Makkah ki. Tahu pakala lupu. Makanya Nabi itu ia pak berjama agak naseng. Engkau hadiah lupu ya lingi. Pertama yurfa'u an hudikal ais. Nalegai pun Allah Ta'ala acipikan atutungan linona. Agak susah mako kowe tahu Tanya kekurangan agak-agak. Agak pale. Dini lega acipikan atutungan na o kupungan Allah Ta'ala. Gangkan na mega toirita, mega gaganna. Masagina pakkalinonna. Tapi si masusah-susana magi na koro. Dini lega ipungan Allah Ta'ala acipikan atutungan linona. Pak berjamae ijami ko nabita pun Allah Ta'ala lega acipi ke ngatutungal linona. Engkato matoa aga tu kareba ohir alhamdulillah matoana tapi ulemo pakasi jokka saparang leku buku-buku temawari. Alhamdulillah iparese kantona amosi sa rupiah di dade to kana pari kanto. Tapi nasaba lega acipi ke ngatutungal linona alhamdulillah. Tapi yang kata kasih tahu. Agak tu kareba ji. Nampak ki maka ada agak kareba na pasak ni lindrona. Depa to mindero. Agak susah ki na mega gagata. Ira nasa susah ka.
Pedek mege gagaku pedek maripa kak mau masam pajang ide tu nah. Tania gagak terus susai ki. Dena lega ipung Allah Ta'ala acipi keng atutungan linota. Dia jika petapak beri jamak nah kada bamak beri jamak mak ku malepa itau. Nah, sini no masalah mari. Oleh karena itu pedek magama ki pedek mega amala agama tepolo insya Allah riki nyamu pung Allah Ta'ala. Nyaman lino nyaman matu asrul munrin pung Allah Ta'ala. Memagi-magi na ringi pung Allah Ta'ala pati ruang neruli mahkamalakan kami nasiba suku supaya salama ki rilino salama ki mantu tama surga pamasena pung Allah Ta'ala. Saya kira mikir sampaikan sinina 75 manir pung Allah Ta'ala memagi-magi maniruli mahkamalakan ni. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.